bantu basengeye kwivuga butumwa bize ndakwiyegereje ugarura umukunga twari dufite Kayore muri weekend mu giterane umukunga wari uri Kayore niwe shaka igitengera mwikomera amashi nana yo mwijuru baheza umugisha ko mwitavye abashitsi nari nanze kuja kuri no afishe santinya ko abantu boza hano ndiho bakabura abantu zanama numva no hwera ariko munkuye mu isoni buri wese Imana mutuburire kuri mpesa kuko gantako nogira sinobona uko mbagirira ariko Imana izimenye uko bigenza safari ko muzi yoberi wanyu none turanga gato yamaze tuboneka abandi mube mugumya aho ngaho mube mugumya stage tambuka eva zamuka utangiye kuza utangiye kuza turajaguruka isazi ibiri uturengo yahandi hirya tuzamurira Imana icubahiro umuntu udafite ishari amaboko naheke haleluya umuntu ufite amaboko mazima nayazamura uw'Imana yagiriye neza icyakabiri uw'Imana ari inzu no mwaka ukaba tugejeje hagati tugiye kuja kuwusoza zamurira Imana icubahiro kongera kandi haleluya Imana yokuzanira filime gusa y'abantu bari mu bitaro ikakwereka bo mungana ikakwereka buruta ikakwereka bakurusha ubushobozi ariko batabashije amaguru yabamanitse abandi amaboko yabaririya hirya abandi barimo za bomboni zamurira Imana icubahiro haleluya Yesu haleluya haleluya kongera tugira gusa kuba gusa sinzi wenda no bivuga cyo kuba gusa wabonye nivyo kurya bya saa sita yo kwereka abandi bari kwiruka saa sita batabonye ibyo kurya babonye nimugoroba bwije ko baribaza ngo ese na nijoro kandi burisha ko twabuze ibya saa sita ibya nijoro byo turabibona ariko wowe uzi ko wariye ukamenya kuri busubire yukarya aho ukarya utagwaye kandi none ukagira apeti zamurira Imana icubahiro haleluya haleluya haleluya
Mani zumve ko tuyishimye. Tengela wa. Kote elamera. Eta ye. Bwana sifiwe. Mbere ya byose turongeye kandi turavuze ngo Imana yo mu ijuru ishimwe. Yatuboneye uburyo n'umwanya tukaboneka mu gitaramo. Imana ihabwa icubahiro. Babatambuka nanshima uze kugira. Mukomere mbabaza amashi. Yes. Ndishimye ko mbabaza agezi wacu Gitengera. Nari nzi ko tuzobana nawe mu giterane cy'abayumbe tuzakunda. Sinamererwa neza kuko twari dusa nkaho twabyemezanyije. Ariko nyine hahinduka nyine ukuntu ariko bitamuturutseho. Ndashima Imana kuko kandagije ibirenge ku butaka bwa Gitengera. Babazi inshuti yanje so tumwita ngo ni Mbappe. Abantu baza akabumba umuzi Mbappe. Tumuzi ukuntu Mbappe yataka umupira. Mbabazi so tumwita Mbappe w'igitaramo. Aza yataka azamayika hasi kuyo kose. Nta kibazo agira. Ni inshuti yanje kuko yabivuze ni inshuti no mu rugo iwabo turi inshuti. Ejo bundi yagiye kuza mushiki we yamagura ishati gusa ngo ayinzanire. Turi inshuti. Ibyo twavuganye turuhugira ikibazo. Yarambwiye ngo hazokorera ubukwe bwose nzobutaha. Bwoba kumanywa. Bwoba nijoro. Icyo ntugisengere nico mwari ko mwumva ariko avuga ngo asigaje kimwe gusa. Keretse nzobe ndi muri koma. Ariko mbaye no muri koma no bushira kuri stati. Ariko gusa amahoro ari ubuzima abantu bagenda igihugu kiri amahoro abantu babagenda. Uzotaha ubukwe bwawe. Pere mu muhuro ngeze dutashe. Cyo ntukagisengere kuko abo tuzodushigikira badafite ico bamaze ni benshi. Kanswe wowe tubana ku gasambi igitondo n'umugoroba tuzoduhora naho ibyuye. Tuzobutaha ubukwe bwawe kandi Imana ndabizi kuko izobikora neza. Asifiwe. Namumenye gucya korona igiye nko kurangira aririmba karirimbo kavuga ngo sibanganya amateka mabi. Ico gihe nari mfite indege yo kuja Bujumbura nari mfite igiterane muri kwa Bishop Manase muri Gerzo des Arts. Twari twicaye na ba Frank ahantu twabaga uyu mwana nuwahe. Ako karirimbo bakaririmbye bari ahantu mu nkambi mu gakanisa gato. Hasi gucya. Turasara na ba Frank turasara baravuga ngo nuyu Bujumbura. Ndababwira ati je ugiyeyo nzomubona mbere yanyu. Narashitse niwe namambaririza bwa mbere ngo dushike gucya. Inzoka zamaze ihuza. Bajya zavuga ngo azamubona inzoka ikeguka. Je naramubonye zamaze seka. Turahuza ibintu bigenda neza. Ni umutaramyi ndakwishimiye papa. None iyo ndirimbo kubera ahantu nza ntekereza ibintu yakoze. Aragira gucya gusa. Nimara nawe usibanganye ibyawe. Nishimiye kubana n'intumwa ka musore. Mukomera amashi. Ni inshuti. Dukunda kuvuga ko dukora muri company. Yivuga butumwa. Iyo yakoze shift y'ijoro nza nkora y'amanywa. Ni ukuvuga ngo turakorana gucya na gucya. Ino minsi turi hano Nairobi akenshi tukunze kuba tutari hano. Ariko turasa nk'abahatinze. Tugende ko barahamagara Makedonia. Rero ndakwiyegereje papa Imana yo mu ijuru iguheza umugisha. Turashimira itorero mwakoze kuduheza ikibanza. Nabandi bashumba bari hano sebanti twari duherukanye. Imana iguheza umugisha. Muvandimwe Imana muheza umugisha. Rero ndishimira kubwo bavandimwe. Abashitsi twagize mukomera Imana amashi. Twagije abashitsi pere kuri kiongozi. Bien Imana ibaheza umugisha. Ni inshuti twaravuganye yifuzaga ko nzokibamo ndakugeza gishize.
ituwa ya mbere sinaboneka nari mfite igiterane, tuwa ya kabiri sinaboneka nari mfite igiterane, niyi tuwa sinari kuboneka nari mfite igiterane ahantu kirahinduka. Ngo gihinduke numva nkize message zo y'uwacu. Yageza nyandikira mu gitondo na nimugoroba. Ndavuga ngo Imana izomfashe, noneho bavugiga ko bazana igitengera, ndabyishimiye. Mwarakoze kandi no kudutekereza, Imana baheze umugisha. Aba bavandimwe bose keretse uyu nguyu niwe ntazi, n'uyu nguyu nabagucya, ariko aba bandi bose ndabazi kandi mbazi mu Gitarama, Rumenge, Ruvugwa, Kirenga. Uyu ni president w'abayumbe ba Kasarani. Uyu hagurukaho, haguruka komera. Uyu ni president w'abayumbe ba Kasarani. Urumva ko baje bari tayari. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Pilote, Imana ugeze umugisha. Unity ni paruwasi zikorana n'iyanje cyane, arabizi turi inshuti, ari amabanga menshi tubikanye nabo. Rero Imana yo mu ijuru iguheze umugisha, kandi azi kuririmba. Mukanya baze kumuha, kandi nibamara kumuheza muheza aririmba ino ndirimbo ngo wa munyabyaha, uyiba ariko baririmba bayimuheze wumva ukunda ayikoraho. Yarayiririmbye ndi wabo mu giterane giduraye, kamureba ahagaze kuri Unity, nkamureba yaririmba gutya, umuriro uraka. Ndabishimiye babutoto bamwirinze mwese. Pilote, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, mwagize neza bizima, karibu cyane. Umucuranzi kabisa Imana iduhaye muri Nairobi kabisa, Imana ikomeze kwagure kugirire neza. Abandi bose mu Mwana Cyamani twamubonye, uzoza ukunda igitaramo cyama, Imana iguheze umugisha. Ukutu uri hano dufite umutekano, ni byiza, ni naho uzoza umenyera abayumbe badatanga umusanzu. Rero Imana ikugirire neza. Baba sibanganye. Yes. Yeah, kanya gatose. Aiwe baba we. Salambia. Uva kumenye mwami wanjumbera mushaburi munsi we. Naho nakwandika ibyo ukorera Yesu, naho nabikwiza wanyambitse ubwiza buruta bw'ibindi biremwa byose mwami. Mbega no guhigi wambaye ubutware umpana ubushobozi bwo kubitegeka byose uko bingana we. Nisanze mu bushuti bwawe Yesu, mu buryo ntazi wakuye kure we, wakuye kure mu mwijima ushira habona, wakuye kure we, abanyapapa usibanganya, amateka mabi wakuye kure we, wakuye kure umwijima usibanganya we, usibanganya unakwandika we, unakwandika ibyo ukorera Yesu, naho nabikwiza kumenye mwami wanjumbera mushaburi munsi. Naona kwandika we, naona kwandika ibyo ukorera Yesu, naho nabikwiza. Naona kwandika we, naona kwandika ibyo ukorera Yesu, naho nabikwiza we. Ahadi za Mungu zinasimama imara, ukiamini baba utasiona wewe. Ahadi za Mungu zinasimama imara, utasiona. Mungu si mtu ili aseme uongo, si mwanadamu ili atuke. Mbingu na nchi zote zitapita, neno la Mungu Baba litadumu milele. Mbingu na nchi
nenewe. Sinasimama imara, Ukiamini Zamura mbinguni, mbingu na nchi zote zitapita, neno la Mungu litadumu milele. Sinasimama imara, Ukiamini utaziona, mbingu na nchi zote vitapita, neno la Mungu litadumu milele. Mani bahimigisha icarasha cyarutontwarira umwanya cyara nana yo mu ijuru ikomeze kwagura amina kandi zo kuzamure kugeze kuri azaririmba ucya nkamani buka Frank dushoreranye mu gitaramo babaze kama mbona neza igihangara kimaze kirashise kandi Mani komeze kugirira neza uzoza igitengera dufite nk'iminsi muri wa mukutano wanje mfite umukutano tuzowita vunja vikwazo uzamuhera na kane urangire n'akazi rimwe pana bijya byo gusoza umukutano niyinga uzoshira n'akazi rimwe nimugoroba hazoba ibintu tuzovuga ukuntu Imana yasibanganyije amateka mabi yavuze ngo naho kwandika ibyo nkorera Yesu ntaho nabikwiza umunsi nzogerageza kwandikaho bike ariko ntaho no bishira kwere dusome ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru ikomeze biteho kandi bagirire neza. Nyagira umuntu udufasha gusoma tubanguke baheze kirenga piroheza kirenga adusomere muri Lateme muri Matayo Yohana 4:23 no kuri 24. Kane Yohana 23 na 24. Bibiliya iravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye. Ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo basenga by'ukuri basengera data. Ubwo abasenga by'ukuri basenga data. Mu mwuka no mu kuri. Mu mwuka no mu kuri. Kuko data ashaka ko bene abo. Kubera kuko data ashaka ko bene abo ngabo. Aribo bamusenga. Aribo bamusenga. Imana ni umwuka. Umva ijambo Imana ni umwuka. N'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka. N'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. No mu kuri. Amen. Soma ibyakozwe n'intumwa papa. Imana ni umwuka. N'abayisenga bagomba kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Matendo ya Mitume 8 urasoma umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. 8:27 8:17 kugeza 20. 17. Yego. Nuko babarambikaho ibiganza. Nuko babarambikaho ibiganza. Bahabwa umwuka wera. Bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa. Ariko Simoni abonye kuko abantu barambitsweho ibiganza n'intumwa. Bahabwa umwuka wera. Bahabwa umwuka wera. Azizanira ifeza. Ngo amararirukanga azana ifeza. Arazibwira ati. Abwira intumwa ngo nanje nimumpe ubwo bubasha. Nanje nimwakira zino feza ariko mumpeze ubwo bubasha. Ngo uwo nzarambikaho ibiganza. Kugira ngo uwo nzarambikaho ibiganza. Ahabwa umwuka wera. Azahabwa umwuka wera. 20. Aha. Petero aramubwira ati. Petero aramusubiza ati. Fana ifeza yawe. Fana ifeza yawe. Kuko wagize ngo impano y'Imana. Ariko wagize ngo impano y'Imana. Iboneshwa ifeza. Iziboneshwa ifeza. Nta mugabane. Trime kotilambandi zalapa. Habe n'urutabe ufite muri byo. Kitima la kosia de foi. Prime dovi. La ritenizo. Ugiye gusubiramo papa. Progine. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo aho abantu bananiwe gusenga ngo bakire mwuka wera
bari mu gutanga ifeza ngo babone imyuka. Ndawereka mse ibi nabi gutya navyumvishe mu gitondo na maze koga gutya. Face ibiceri vyamaza abantu. Ongera uhasome papa maze nganira ijambo ry'Imana kuri 17. Eko era kuri 17. Nuko babarambikaho ibiganza. Uyu ni Simoni yarabonye intumwa zije kurambika abantu ibiganza ngo zuzure mwuka wera. Bahabwa umwuka wera. Ngo amare bahabwa mwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitswe ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera. Ngo Simoni abone kuko abantu barambitswe ibiganza bakiriye mwuka wera. Azizanira ifeza. Amare nawe abura uko yobigenza, abura icyo tuma yakira mwuka wera. Ngo atekereza kuzana ifeza. Ngo abwire intumwa ngo nimwakire nanje murebe mube nkabankopaho. Arazibwira ati nanje nimumpe ubwo bubasha. Nimwakire nimumara nanje mumpeza ubwo bubasha. Ngo uwo zarambika ibiganza. Kugira ngo uwo zarambika ibiganza ahabwa umwuka wera. Azagabwe mwuka wera. Se ubona mwuka wera? Oya. Ahubwo azohabwa ifaranga. Kuko watanze uwo mwuka nawe ni ifaranga. Petero aramubwira ati kera Petero aramaze kuzura mwuka wera. Bwabwo bamwe ne data aramaze kuvuga bwari bwashize. Ibintu byari byahindutse we kera yakiriye mwuka wera. Yamamubwira ngo pu biragatsindwa. Fani feza. Ngo fani feza zaho. Kuko wagize ngo impano y'Imana. Wese wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Iziboneshwa ifeza. Nta mugabane. Haba n'urutabe ufite muri byo. Amen. Amen. Tuzamura Imana ishubahira. Hallelujah. Hallelujah. Ayo magambo niyo tugiye kuganira. Ndavuga ku bagabo batatu. Ndavuga kuri uyu mugabo witwa Simoni. Mvuge ku mugabo witwa Nikodemo. Mvuge no kundi mugabo witwa Apollo. Abo bagabo ni maranamanisha. Abantu bananiwe gusenga ngo bakire mwuka wera. Ko baratanga ifeza ngo barebe ko babona mwuka wera. Kido. Iki gitabo Yesu Kristo abwira intumwa ziwe. Arababwira ngo icyo bakiza ngo nuko nogenda. Kandi ngo nimara kugenda uzoboherereza umufasha ariwe mwuka wera. Tizoba byiza nkiri kumwe nawe, ariko ningenda ni rendezvous mbasigiye. Zogenda kandi nimara kugerayo uzoboherereza umufasha, kandi uwo mufasha ndabarami ni mwuka wera. Umva nkubwire, wowe tuzuririmba ngo unezeza abantu, uzuririmba mwuka wera akaba ari unezeza abantu. Semeni haleluya. Ntabwo nzambwiriza kugira ngo umuntu ahindukire. Nzatanga message mwuka wera akamenya uko atunganya ibintu. Yesu arababwira ngo icyo bakiza ni mureke ngende. Kuko yaramaze kubabwira ngo ndabizi ngo nimbageza ayo makuru ngo arabaca intege ngo bamwe muri mwe muri heba. Ngo ariko icyo bakiza nuko mworeka nkagenda. Ahangaha twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu mugabo yitwaga Simoni w'umukonikoni. Yari umugabo wari ukomeye muri quartier yabo. Yari umugabo wakoraga ibitangaza ngo akoresheje inzira z'ubukonikoni, inzira z'ubupfumu. Igitangaza cyose ngo gikoretswe mu muhana akaba ari ugikora kubera ibintu yakoreshaga. Ngo bukeye umugabo witwa Filipo aje Samaria aje kuhabwiriza ubutumwa. Ngo hagere ngo atangire kubwiriza ubutumwa ngo imitima y'abantu yakira ijambo ry'Imana. Tuseme amen. Imitima y'abantu ngo yakira ijambo ry'Imana, ngo isigaza kwakira mwuka wera. Bibiliya yavuze ngo intumwe ngo zimenya amakuru kwa Bisamariya ngo bemeye kwakira ijambo ry'Imana. Ngo bamare baregeranya intumwa ko ari benshi ngo batoranyamo abantu babiri, Petero na Yohana. Ngo barababwira ngo nimugende ngo mushe kurambika abantu Bisamariya bakira umwuka wera.
uyu mugoroba utahane mwuka wera mu buzima bwawe. Uyu mugoroba wakire mwuka wera mu buzima bwawe. Batumayo Petero na Yohana ngo barababwira ngo nimugende ngo bamurambikaho ibiganza ngo bakire iki mwuka wera. Bibiliya iravuga ngo barabahamagaza ngo babahamagaze ngo abitumwa zarambitseho ibiganza ngo bakire umwuka. Ngo bamare kwakira umwuka, Simoni kubera ibintu yarabamo yari yarakiriye ijambo ngo ho bukeya, ariko ngo mwuka wera atarinjira mu buzima bwe. Ngo agira gushidikanya kwinshi ngo abone ibitangaza intumwa zikoze biraruta izaza akora. Ngo yigira inama yo gufata ifeza ngo abaheze ngo barebe ko bamukeberaho. Yibwira kuko imyuka yose isa tibihuye tibikunda. Ariko naho mwe no kuri kwima tibikunda kire tibizokunda. Habe niyo utanga miliyoni n'imiliyoni, mwuka wera ntaza kugwa amafaranga. Muruza abantu bari mu gufata inshingano baratanze amafaranga, ifaranga zizoza zibatupa. Niyo mpamvu umuntu ari mu kuba ari revera akaza bara amaturo n'inga, ari bishop akabara amaturo abantu barangije akaza afata uduseke. Kubera iki? Umuhamagaro yawubonye atanze ifaranga. Umuhamagaro yawubonye atanze ifaranga. Ubuzima bwiwe bwinjiye bushaka ifaranga. Iyo ateranye mu materaniro azareba batanze amaturo, tazareba bakijijwe. Umutima wiwe n'ibitekerezo ziwe biba kuri account y'iparuwasi. Simoni ngo arababwira ngo nimwakire naje murebe uko mwompa kuri uwo mwuka wera, kandi ngo naje abanzoza nkoraho ngo bazabakira mwuka wera. Petero aramubwira ngo genda ufane izo feza zawe. Mimi ni kasiye de valambu ya dua enkiteta ndola ribanda ya sokine baywa. Jambo ryavuze ngo nukuri kw'Imana basenga data mukuri no mu mwuka. Igihe ngo kiraje kandi kigize gute kirasohoye. Awumva ndirimba buri munsi amazima mvusubira mu magambo mbabasiwe atese Gorigota ku musaraba niyo ndirimbo yonyine ugira ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo yemewe, ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Abantu bari mu kuririmba bashaka Imana ko bararirimba bashaka ubutunzi. Yaje ashaka ubutunzi. Imihamagaro yajwe kubera ifeza. Umuntu imihamagaro bafite ni ifeza. Petero aramubwira ngo fana izo feza zawe ntacyo zimaze. Usomye hepfo kuntu wavuze ngo Simoni amaze kumenya kuko yakoze bibi, ngo abwira Petero ngo aramubwira ngo mumfashe musabire ku Mana ngo aya magambo navuze ngo atangira hingaruka. Kera yaratangiye gushurwa mu kare, yaratangiye kumenya kuko mwuka wera ukomeye mu buzima. Ngo arababwira ngo nimumfashe musabire ku Mana ngo nimara naje ngo ntangire numve mwuka wera ko yinjira mu buzima bwanyu. Ushaka mwuka wera ja ku mavi. Ushaka imbaraga ja ku mavi. Ushaka amavuta ndabarame ja ku mavi. Dorari ijana ntiza zitanga amavuta, ibihumbi ijana ntibiza bitanga amavuta, umuriyoni ntuzo utanga amavuta. Ikintu kiza gitanga amavuta ni ukwitsa amavi hasi. Aba sponsor ntibaza batanga amavuta. Hoya boya kura he. Ikintu kiza gitanga amavuta ruvu na amavi. Ugafuka mukaririma. Bazadukurikirana kubera ko tuzi kuririmba, bazadukurikirana kubera amavuta. Ntabwo tukureba kukurutsa abandijwe, so tukureba umwuka waririmba. Ntabwo nkurusha kubwiriza, ahubwo na amavuta nabwirizanyije kuko igitabo ngindo amavuta. Semeni haleluya. Bibiliya ivuga umugabo witwa Nikodemu mu gitabo cya Yohana ibice 3. Ikavuga umugabo witwa
witwa Nikodemu wari umufarisayo, umugabo wari ukomeye nawe yarameze nkuko kwa Simoni. Icyambere ngo yari umugabo w'umuhanga. Yari umuhanga Nikodemu. Icyakabiri yari umuyobozi mu bafarisayo. Icyatatu yari umugabo ufite icyubahiro utinyitse. Bibiliya iravuga ngo semeni haleluya. Haleluya. Atukuze sana. Amen. Yesu yavugaga amagambo ngo ntayumve, ariko uko agenda avuga akagenda yakira duke duke. Ngo igihe kigeze yumva ashaka kuja kugera kuri Yesu ngo amubwire amagambo. Ngo kubera icyubahiro yari afite mu bafarisayo, ngo atinya kugenda ari kumanywa, ngo abafarisayo batomenya amakuru ko yakurikiye Yesu, kuko Yesu bamufataga nk'umuntu usuzuguritse. Ngo agenda mu gakerera. Semeni haleluya. Aho. Ngo agenda anyonyomba ngo ashika imbere ya Yesu Kristo. Ngo aramubwira ngo nukuri bitewe n'ibintu uzukora uri umwana w'Imana, waturutse ku Mana. Nubwo hano hanze dusa n'abatakwemera, ariko ibimenyetso uri mu kutwereka nukuri uri umwana w'Imana. Wamare ngo aje kwisi aramubwira ngo arikoze ikiza gituma ukora ibintu bitangaza. Tumva ko agiye kubanka Simoni. Ikiza gituma ukora bino bintu, iki kiza kibiguhesha ni igiki. Tuzatubona ubikora ariko ntituramenya fenomene yazo. Turabahanga yari umuprofeseri mu kwigisha abasaru. Yari umunyamategeko ukomeye. Ariko ibi bintu uzukora siza mzumva niki. Yesu aramubwira nawe yamamusubiramo kwa kundi yamamubwira. Yesu yamamubwira kandi ngo nukuri. Ubuzima bwawe butarazagwa ubwa kabiri. Tushobora gusobanukirwa imbaraga za Mwuka Wera. Dora uko abantu benshi bagira amatsiko yaho tso dukura ibyacu kandi ntidufite kuzohababwira. Keretse wabzaho ubwa kabiri. Warakiriye Mwuka Wera. Yesu yamamubwira ngo Nikodemu we, ikizagwa n'umubiri, ikizagwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Tushobora gusobanukirwa n'amagambo ubuzima bwawe bukiriri. Nikodemu ngo aribaza ngo se no kongera kamera gute, no kongera kaja mu nda ya mama, kongera kayivamo. Yesu aramubwira ngo nuko ukwemera gusuka batizwa mu mazi menshi, ubuzima bwawe bukakira Mwuka Wera, nibwo ushobora kumenya inzira zacu. Solomba yazibe Elandea isobanire. Yesu yankunze ndaramumenya we. Ariko yakomeje kunkunda cyo rimwe nyobizira kibwira ko ndi Mwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Aja kure y'amaso y'Imana. Mwuka Wera amanuka muri Gitengera. Mwuka Wera amanuka mu Mukoda. Mwuka Wera we. Aja kure y'amaso y'Imana. Mwuka Wera. Bimini baba. Umva igitabo kiza kivuga baba. Igitabo kiza kivuga ngo uwo mwuka naza ngo azoza kutwemeza ibyica. Mwuka Wera naza. Uwo mwuka w'Imana wituriye mu mutima, umuntu wihana ibyaha byose. Uwo mwuka w'Imana wituriye mu mutima, ayiwe umuntu wihana ibyaha byose. Mwuka Wera aza kwemeza. Primezo mbera riba. Ekitema lombi ya defwa. Nukuri kw'Imana. Ibintu bibiri bizabyemeza umuntu ari wenyine, n'Umwuka Wera n'urupfu gusa. Izo byinjira gucyafande afite abasikoti 8. Mwuka Wera ugaca kuri machine gun, ukinjira ugakingura umuryango, ugakuraho ikiringiti cyambere, ugakuraho n'ishuka, ukabyutsa fande ukamubwira ngo nubwo ufite inyenyeri ufite icyaha. Tike.
Songolobia, Songolobanda. Prime Kotubaribanda. Haleluya. Kila mugezi wangu akila mwuka wewe. Pokea Roho Mtakatifu. Egande. Tuzogira umwuka twama dutondagira imitwe y'abantu gusa. Mwuka wewe. Cyangwa wabone dushitse Kampala nta matike twakatishije. Mwuka wewe. Bibiliya ivuga ngo azabagira abagabo. Abo bagabo ngo bazaba bo kumpana. Kandi abagabo yari ivuze kurya n'abagore bari barimo. Kujya umugabo si wambaye itisi. Umugabo nuwuzuye umwuka wera. Haleluya. Kurumva ruva. Umugabo si wambaye ikoboyi. Umugabo nufite mwuka wera. Mu bagabo yari ivuze n'abagore bari barimo. Aravuga ngo uzaba umugabo nuwuzuye umwuka wera. Muzaba bagabo bo kumpana. Yudeya ni Samaria no kugeza umpereza. Soreze ku mugabo umwe witwa Apollo. Maze n'icyari. Amen, haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga mu gitabo Abakorinto ba mbere. Pawulo ngo niho hantu wa mbere yatinze ngo yahamaze umwaka n'igice. Umwaka n'amezi 6. Ikorinto yahavuga ubutumwa. Ngo amare kuvuga ubutumwa ngo aragenda arahava. Ngo amare kuhava haza abandi bagabo babiri. Umugabo witwa Kefa n'umugabo witwa Apollo. Ngo baza kuvuga ubutumwa aho ngaho Ikorinto. Areka ndakore ku Imana. Drum. Etalenge. Drone. Bonganira mubi. Niko. Turashize no kubima. Umuntu uko kuri bazi kino Pentecoste ni gusiga uko yagusanze. Kurabona wowe umeze gute? Kurabona bimeze gute? Ejo nakazi rimwe abantu bagomba kubona isura yawe batari bazi. Ejo nakazi rimwe abantu bagomba kumenya makuru yawe bandi batari bazi. Kubera ko ugomba kwambara mwuka wewe. Abantu bazamaye kubita ku mutwe. Umwuka ngo yaje kera ngo turamufite tumaze iminsi zo tukubona hano. Ibikorwa byose bizabitwereka umuntu uri mu mwuka. Utumumaranye iminsi. Wamaranye iminsi bikagenda we. Ukagambana, ugasambana, ukicana, ugakora ibiteye isoni. Umuntu azashe gukora ikibi mwuka wera yaravuye muri we. Umuntu azashe kwicaza kugamba undi mwuka wera atakiba mu buzima bwiwe. Tibizo bishoboka. Tibizoshoboka. Nta muntu wokora ikibi mwuka wera kiri mu buzima bwe. Umuntu azashe gukora icyo yakoze kibi kidashimishije Imana ari uko mwuka wera yavuye mu buzima bwiwe. Umugabo witwa Apollo. Bibiliya iravuga ngo baragenda kwigisha nake. Ngo bigishe hari ibintu bigera muri 3 byari byarakoze Ikorinto kurenza ibindi bintu. Ngo haza umwuka w'icubahiro. Icubahiro ngo kiragagara. Ikorinto icubahiro kiragagara. Intebe ngo bakaza bagwanira intebe. Ukuga nta kintu kitaba muri Bibiliya. Ubisome guhera ku gice cya 5 cy'Abakorinto ba mbere. Umanuke uraza guhuruka neza ku gice cy'Icyenda. Baramakubwira n'amakuru y'aba bagore yose. Uko Bibiliya ndagitagira. Ukuntu ngo abagore bamwe bari barateje akajagari ngo kubera kuko bari batunze ngo bakambara imyenda y'igiciro cyinshi. Ubisome ku gice cy'Icyenda. Ariko Bibiliya wanga Bibiliya ni igipfu. Uzomenya. Utuvuga ngo biochimie ngo na biology. Aya. Dore byanditswe byera. Ko biology yari yarananiye. Ariko Bibiliya ngayishobora ye. Prime. Kalomba. Mate physique. Wagazi ushobora musa. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Mbingu na nchi zote zitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Bibiliya ivuga muri Abakorinto igice cya 4 umurongo
munani rikavuga ngo abanyabwenge bazoshira. Niko Bibiliya ivuga ngo abanyabwenge ngo bazoshira, ngo ariko ikintu kitazoshira ngo n'urukundo rw'Imana. Amasomo ngo azorangira. Ayo masomo wiza azoshira. Ubutunzi ufite ngo buzoshira, ariko ngo ikintu kitazarangira n'urukundo rw'Imana. Ngo impano zose ngo zizogira gute? Zizorangira. Uko kuririmba no bizoshira, ariko ngo ikintu kitazashira upendo wa Mungu. Ngo amare semeni haleluya. Iyo mfustega mu za Paulo nzansa nutaye ubwenge. Ngo amare ngo haza umwuka w'icubahiro. Uragagara usome igitabo Paulo yarabandikiye ngo se ngo mukeneye ko nzozi ko rinto nzanye inkoni ngo cyangwa mushaka ko nzozana urukundo. Ngo rero umbishije akajagari kabana. Icubahiro ngo kiragagara nababwira ngo se mukeneye ko nzozi ko rinto nitwaje inkoni cyangwa mukeneye ko nzaza nzanye urukundo. Ngo se ngo mwibwira kuko ntoza ngo Imana yanshoboje nkaza ngo uzokunda kandi nkagaruka. Ngo Mariya amabwira ngo se ico cubahiro ngo mwamushaka ari nje wabatanze aho ngaho ngo mukeneye iki. Ngo amare Paulo ngo akaba yaragira umugabo witwa Priscilla nakwira n'umugore wiwe. Barabaga yari umugabo w'umutaranga. Ubundi mwuka wera azareba inyuma y'igikuta. Mwuka wera ntaza yambara madineti. Azareba ikinyuma cy'amadineti. Priscilla nakwira ngo bari bazi kugenza umuntu. Bageze abona gutyo umuntu bakamamenya ngo uriye. Ngo umunsi Apollo ngo yarazi kuvuga. Ngo Apollo arigisha ngo arigisha. Priscilla nakwira baranyurana ibinyunguta aho bari bicaye. Ati uyu mugabo aratumara. Ati none reka tumusabisha azi wacu mu rugo. Namara kwigisha tumusabagere no mu rugo. Akabiriya ni igitangaza. Ngo bakora kuri ya Paul baramubwira ngo watunejeje. Wakoze igitangaza. None twemerere dutahane dusangire saa sita. Apolo ati namaho. Jewe sintumwa tugende. Washitse mu nzu. Ngo ashike mu nzu baragise. Baravugana. Wamare kuvugana. Ngo amara Paul yamaterora ijambo aramubwira ngo wigishije neza uzi kuvuga. Ngo ariko wawigisha ngo twagize amatsiko. Ngo wabatijwe ubuhe mubatizo. Tuzatukureba tukamenya ibikurimo naho bituruka naho biza bikomoka. Yesu arababwira ngo mwabafarisayo mwe muri indyarya, arababwira ngo ibyanyu Yesaya bihanuye ke ngo muzi kumvuga ku kanwa ariko imitima yanyu tizima. Priscilla yamamubwira ngo nukuri kw'Imana wakoze igitangaza mu materaniro wigishije ariko twagize amatsiko. Apolo ubatijwe ubuhe mubatizo. Isalamu yamishwa kuri Apolo kuri apotre Paho atutabare go wundi imanzi impamvu zate tafite umubatizo w'amazi menshi. Rero babatijwe tugire gushya turabinikuye umugoroba. Reverend ahari sana amazi hano twereke into birakomeye. Aramubwira ngo twabonye wawigisha ariko ntitwigeze ko turumva ariko akagira kandi kantu gasigara. Ngo ariko Apolo we umubatizo wabatijwe nuwuhe mubatizo. Apolo arababwira ati murambo ariko Priscilla Paulo yarabakunda nakwira yigeze kubwira Timoteyo ngo utahirize imva yiwe. Yaravuze ngo utahirize apere wemewe muri Kristo Yesu. Ngo utahirize ngo nimva ya Priscilla nakwira ngo wemewe gucika igihanga kugaje. Abasirikare baje kumufata arimo ngo bemera kwitanga ngo kugira ngo Paulo ngo buce Paulo yandika ibaru aravuga ngo uzotashe nimba za. Turabona ko twogera rangaje tukagutasha. Akira mwuka wera mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Yewe reka nkora akakambi.